Danes imate enkrat priložnost, da probate štajersko čebulo, bio gojena, res fantastična. Ne, samo čebula, ne? Ni samo čebula danes, ampak je izvrstna. Prva klasa, štajerska liga. Štajersko dobrote, če jo zaprobali? Malo, no. Mogoče. Dajte, no. Lahko se rihtamo, začete. Vidite to domačo bio čebulo, če jo zaprobali? Iz Marja. Da probali domačo štajersko čebulo. Super, je res dobra. Organsko predelana. To je to, ne? Tak je prav. Evo, bravo. Tak je prav. Je, vred je, mislim, je. Naša je bunda. Prova, čebula. Čebula. Bravo. Sve je. Dobra, je res. Ne vem, kako je to, ali ni to nekaj? Ja. On je pristno. Eno še, daj. Daj še eno, no. Eno še, lahko, no. Eno še, daj malo še. Daj, no. Daj, no. Eno še, daj. Eno še. Eno še. Pa to je čebula, dame in gospodje, danes zadnjič v akciji, 5 centov kila, gospod ve, kako govori, ne? Morte provat. Štajerska čebula in štajerska beseda velja, ne? Štajerska čebula iz Marja, bio gojena, sam danes na skipili tržnici. Stari, če imaš ti še en špric na zrak, Nijem stari, ne? što bi mogli, ne? Imate pa čebulo, tu imate. Domača bio čebula. To? Je, mislim, da Je to, gospod Stirić, to da su profesionalci u kuću čebule, mislim da je bila dotala u Mercatorju. Da je super čebula in je rekel, da je prvovrstna. Gospod se strinja za našimi razlogi. Domača čebula, šmarska, psici je, vse bo jedla. To je to, ne? To je to za tak naš. Bio čebula, 5 centov kila. Štajerska čebula, domača čebula, dame in gospodje, samo danes v akciji. Pa se zdaj probali Ona je se pojedla dve, je zelo domača čebula, 2 kili je samo 5 evrov. Za domača čebulo, gospodična ve, to je bio pridelek in Šmarje pridelka, gospodična. Tu imamo, a bo gospa Nuša še probala? Nuša bo probala. Ona je specialistka iz Rogatca, iz Rogatca. Bo še, pa tu snema, če gleda kak je, no. Gospodična ima rada čebulo. Tak je prav. To je to, ne? Dante ne bo lupčkala preveč, ne? Gospodična bi še čebula. Malo še boš. Pa to je to, ne? Niste jedli. Mi že 2 pojedli, pravi, res. Mi smo imamo danes akcijo. Vrej kak si je, no. Je čebulo, kobolka, moja rada, vse to je vrej. Vitamin. Ja, danke schön. Das ist ganz toll, Scheidemann. Natürlich geschmeckt, ja. Ne, daj, Du bist aus Deutschland? Ja. Ganz toll. Das Zwiebel ist ganz toll. Weil man in Berlin Deutsch spricht. Ne, wieso? Für was? Nu žopo, jut žopo, no. Ne na drugi strani, Ja. Kaj delaš z avtom tu? Ne, sam da stavamo, Zolato. Joj, čakaj, da malo snamemo. Da pa greš dalje. Omaknite se, bek. Tak, ja. Malo čebule, preden. Hvala. A to je ful pozna jabolka. Drugač pa pustil, zadnja raziskava pokazala, da ko piješ, pa ješ čebulu, niješ mačka drugi dan. Boš malo? A to? To je to. Tak je to. Domača! Zdravljeni, danes imamo posebno akcijo za SPDV študente. Domača šmarska čebula. Domača šmarska čebula lahko probate. Bio,
Bojana? Bio. Pa če pojete dovolj lasa, danete kondom. Kondom. Ja. A jeste kao, kad sam igrao? Ja. A Ti si glavni od glavna nagrada. Lahko je tudi tvoja. Kdo ih več pojedu bi? Akcija, ni bi... Gleda. Sploh ne, akcija, ko vidiš. Ja, tu daj še dalje. You want to try a really... A special, it's Slovenian. You want to try really fresh onion? It's really good. Yeah. It's Spire production. It's really good. It's from Spire. It's really cheap. We're selling it for 2 kilos and €1. It's the bargain, really. It's really good. Yeah, for 2. For the whole kilo. Only today is that. Really, you have to try it. It's really good. What? It's Everyone tries it. once in a lifetime. Really.